Okay. Siar me a chuirde agus foiilte go Páirc Parnell an seo aniu. Le gáilteagainn grianne muoi agus Áth Cliath a geirí an éit a chintiú i gcluiche ceathrú ceannis na héireann dúna nál a geirí stop a thurla sin. Agus ráid tríd foran Balla Cliath ar tús buid a coppla éithre ón chluiche dearna. Sa chúil a bhar hín Abby Shields, Lucans na Searsvili ó Lucain, a bhar dó Niamh Crowley, a bhar trí Rachel Hartnett agus a bhar cethar Hannah Leahy ó Clúin Taibh. A bhar cuic éithre ón chluiche dearna in éidir Mayo, Sophie McIntyre is tí. A bhar sé Hannah McGuinness a lína leacúil, agus a bhar seart i críniú lína leacúil ná Niamh Donlan. Anis a bhar ort Niamh Heatherton chluiche na Scaithící in éidir Mayo, leacúil ón Immert agus is sé caftí na fórin nniu. A bhar nuí Lauren McGee ag chartarráisiún gáirta sin na Neri. In sin sa lína leatása, a bhar J. Annabelle Timothy, a bhar hín Orla Nolan agus a bhar dóiag Craobh O'Connor. Agus a bhar fiche an éit is a lína lentása is tí in éit Carla Rowe ná Kate Donaghy. Kate Donaghy a bhar fiche is tí in éit caftí na fórne Carla Rowe. A bhar cethar Laura Grandin agus a sin éhrú bhainile ná a bhar ní Jodie Egan is tí in éit Kate Sullivan. Fórin dúna nál an sin, sa cúil tá sé muid le Claire Friel ó Gaeilánida, a bhar dó Niamh Carr, a bhar trí Evelyn McGinley caftí na fórin nniu, a bhar cethar Sophie McFeely a CLG New Ounan. Sa lína leacúil an sin Tara Hegarty, a bhar sé Fina McManaman agus a bhar seart Shauna McFadden. Éithre a bhain I bula an na Páirce, a bhar fiche cethar Rina McColgan is tí in éit Clóda Brennan, agus a bhar nuí Aoife McDermott I críniú lein na Páirce. Sa lína leatása an sin Bláthnaid McLaughlin, hín Katie Dowds, leith na Hamara sa chluiche canis in éidir an Cabhain I rinne dó, agus a bhar dóiag Niamh Boyle a CLG Níomh Náile. Sa lína lentása an sin cin na príomhscóraí teagan thearann Suzanne White a CLG na Calabaga, a bhar ceart Abby McGranahan, agus a bhar cuiig Eva Gallagher as CLG a cheal charre, agus mar loima aniu Evelyn McGinley caftín na fórne an seo aniu. While mar loima, get a big alles a hurtstíh faoi lugan amach a Craobh an seo, we réimniu genta ar na fórne seo a né Craobh chomórta sí na cuigi. Nes tá cead grúpa gain da trí aran, agus a grúpa seo grúpa trí, tá Mayo, tá Balla Cliath agus dar náithe dún na nál. Nes bhí bua mhór camsíthe ag dún na nál thar Mayo an chartain soáid caite, agus má tan bua acu an seochaniu be a éit acu sa chluiche ceathrú ceannis, agus níomhhain sin má chríne tú ar bhair an grúpa be bontáiste agad mar be tú sa bhála don chluiche ceathrú ceannis in na dhé sin. Sin for an fríd as ahan grúpa agus be dúna nál geirí a éite cinn tú. Stoppa mit an seo dá waran na bhíon. Anthony Marin a bhés mar réitear a léniu.
Merlima is le jasaton at a gui master ledger excedu or Tiwain the Parker G Tiwella chance commission a vower with an al and you abe chunkeriga gan doubt early and shot on you. Nash get a look stare at the foreign shot you do should either you remember the hilla and the fall Balachlia a Renihine a G Halulid or Renihine Miana Dunanal or Tiwella. Well, we should ring your door. I guess in Buaku, Clee Canish ring your door and you then Kawan, Clee into the sky and Lash and Katie Dowd, Cool Umia Bennett. We should be shading the gibberish Swahiheen and be chugging by Balaklia a ring your door. For any way to go to us, for any go shees. Ah, Shinreche to Balaklia, but your genuine sphere, ex magic Tráchtaire Jack, Gujin Clee shot and you. Vi a Grúpa Quiggle line is the groupie. Vi and Bua ag Balaklia, do Cahar Jig, Guji Hin Jig Har Hildara. And Shin Vin Bua Aku Har Condinami, Hin Jig, Guji and V. Agus and Shin is a Clia Canish, one should Craobh line, then Shriu were Jig and Yekila, and Shriu were Jig a Harja. Shin Balaklia do Jig, Agus Kildara, do a She. Agus and Chartin Shoy Shokatches, a kid Grúpa, say kid Clia and Grúpa a tree. Vi lawn work that aku har moyo tree a doyeg guji a doyeg click in the sky earn lesson ignive Heatherden for she leach na hammer because for she do a do or emerge Kival Connor homoi a tree funche on emerge Balaklia darnoye champigny the blian the shakache and the worship lawn work there earn v sakli canish Marshin nyartam rodi and chaw o Balaklia la tahi aku erve bunch crew in the heading the now, yes, a gentle go fall. I wish to get him in. Anthony Martin generate the later a Hahu and Shahan shot. Explain Gui, let your hunnel and shot the head, yeah. And make it able to Yas as Bontash Jelamahas, Washington and Hesh more. Agus seo túsach le hí agus the shell of the later junction bunch egg to the now on Cahiu Sha Splash and Shaw and Nish egg Rian McColgan Free through o Concentrate Balaklia Hubber Gunarnish in the Air Shell of Chin Well it's Calimore UNU the Runanal Roshin Grúri, Captain the Fornia, Gortwi, session 3 and the Eastloy his charting, I guess near your foil, Ban Nimora, Yachtan the Ross and this Kitchiker Calimore, Tenchi, the Gessa High Cherhon and you. Nyarta Maria Laku, Arn Fano Beneath Cargady, the Hutch Thai, a lady new, Ban the Gimmer Chamalaclia, the kill the code and the croquet, Shahabinish, even McDermott, Thomas Lee, Ashen draw fast, Jentension. Agus a rash ag Balaklia, shot over a J, Annabelle Timothy, ag Chomon Chuntasi, Nyart West Rohi, Liana Chilehe, agus Torishi Vine Funche, agus Nyashin Gulahartis Jati, Earn Drawhor, Vishi Appleton Yehrajin Shin Omper, or for Tommelfad the Ganvrubi, expediting Emir Dunanal for Dudashin, Annabelle Timothy, Jennico Moinchin, and you know she able to air her hay and Trasnan, Lesh and Hetog. Clearfield. Quite a wreck with the now. Gui Codulation, a shot Suzanne White. She's in Lehraj. Because she rag go Gramu Ardenshin, the Bontash Igdun and now. Blackney McLaughlin and Shaw. Chaffrey Vru. A reshow Balakli Agashin Arrow Shell Ella than Sky and Shin ever Hinjig. Orla Nolan ag Charchier and Shin agus Codu lesh na Cossin Torishin Ober than Sky and Shin Janta Ekisha. Contrachat new went to hostage or new west in Unsea come leshgal so hostage come away like shot Jesh and Esh like ever art Balaklia agus Torin she free funche agus her full real and Shin o Neve Heatherton ag Breshu free and Shin at an Kixir Boncheki Rechik Anthony Marin go foul Jantori agus in Washin Yoshi and Kick Sir Sha Washin yeri nye killer goal Balaklia and ye an arrow Shilva a Yanu, because free hunty Yanu. Jishinish ag Orla Nolan, a ban a were Shilv na later Jarash, and Kijar her hay in Trasnan.
agus leis an deantaí. Kid scored an chluthe an seo ag Orla Nolan. Tríomhaite caite sa chluthe seo. Agus tús maig Páirc Cliath cé go siad vinnéad an gaí measar a leidir. Claire Freeland gáil fad a ríis. Seo sa háneal. Seo blaen im Glaclan. Annig mi tí coplúir sa chluthe seo go dtí seo fáil siileh na léithreide. A tí geirí codú. Efer hinge Katie Dowd chart the margin. And let's get the splicing to hole like splicing Suzanne White at the later kick to Shancho. At the cool boy Páirc Cliath, Abby Shields and Mohinchin. Reach the court to Abby McGranahan. Band down the lit, glaning ye. Swing him away. Hugger Grey Lesha. Like his fee. Abby Shields. It's the cool the Páirc Cliath and cool boy. She able to chart them all. I guess in Kinchin. I guess the shell of the later a rash to do the now. And clúthe seo ag Glasgow ó tíomhain go dtí bhfuil ag tús na clúthe seo. Neart siileh ag dún na nál. Neart siad abal a scóráil go fáil. Seo Aoife McDermott. Banniú Connell. Gerí ar thós faoin seo. Seo muid seo an droblaid an seo beidir. Tan kick sír bain checky. Agus sin obair waithín sin. Ag dún na nál agus efer a chuig jig Eva Gallagher. Ban agus Kilcarta an sin bhfuil híl me go raibh sí fhí bhrú agus bhí coppla gur hoppa go bhfuair Páirc Cliath siilh na léithreide arás. A bhí sí abalta a leabha a tháineáil ar an léithreid agus den kick sír buinte eici obair maithín sin déanta. Agus tuairí seo deis de ban na cealla aige Suzanne White seo ar haon trasnan. Den kid scór de chluiche dachún na nál. Agus tá sin cur ar fórí leici agus ní bheith sí sésta lei sin. Beidh te sin eile gan dát. Bhí Shields an seo cuairtú na ruthar ó cosandarí Páirc Cliath agus tín sí maithan seo ag Sophie McIntyre. Is obair maid déanta cinn sin le breisiú má as a gramú. Spáis ag Hannah McGuinness an sin Giri le Niamh Donnan, siad na léithreide thuirstaí agus an eiste spáis ag Páirc Cliath agus Orla Nolan. With the chunk of Warwicky and Cleisha or Hashisha, as next the Páirc Cliath, Brescia Fridge. Well, foul Gianta, Jedin and Richard, Anthony Mark, well, foul Gianta, as Hannick Shin, on Rishi Rish, or Orla Nolan. Orla Nolan and Jen, a Rish, egg umper in the late Haji. As Jenny Doher to win an al. Páirc Cliath, Tessagu, Name, and later to call Raw the in Yedin the Grey here. Motion Sesta, Bontash, as Liasel Mahas. Mahas. A gumper agus a glúisiart leis an léithreid fríd leabha. Stiise ríis ag Orla Nolan, Ellen Géir go leor, Jinchi Garage, si go le obrú chinteiste, get up a gís mó, Seo ríis Orla Nolan, Mas go leir faoin níl, Maithe Kate Donaghy, Sanis, Páirc Cliath, kick out na léithreide, non agus nál. Bres éasta siad léithreide choineáil sa chéad leithin seo an iad na gaotha. Dún na nál measa do dóin seo. Ag sin léithreide den Sky Current sean sin ag Lauren McGee, bhí réir gáilnta gin sin agus creidim gur Orla Nolan a bhí slíonn sin don fás. A ddí le cosantóir dún na nál creidim níomh ceart a léo a chin sin. Bhí job den Sky bhí rí deisúin sin ar cúil ag Páirc Cliath. Well, Páirc Cliath Chatterstan go dín clúthe seo tá níl ogla bíharú a bheith tuairt faoi cúil tá ort ceras an níos scóráilte acu sa Craobh go dtí seo sin thar cethar clúthe mar sin basic dún na nál go bhfuil siad comparte. Well, Tom Journa Jim in the fórne seo a réile siad fáil déanta na Katie Dowd. Bhí an leabhar na uachtar ag Páirc Cliath a bhí trí. Orla Nolan in seo, Push ha. Rachin, Kiva Connor Rashima, Banner Tree Funchi, and Yedin Meo. As Lauren McGee says to Ehanya. Páirc Cliath, kick out just ja. Glua, egg. Annabelle Timothy, and Roshi out with the Bayor, or a drawer. Lirich Jas is ja egg. A Reach Orla Nolan. It's the chunk of water game of the shot.
Agus Claire Friel ag go fada beidir rís na cic má shot leis an grí. Agus tá rian na Cógan ag cuartú cin shot, Jainty Suas. Sin bunche ag dún na lar na park, cic má an le bunche ag dún na. Tá sé réite ag an réitear go body ar cáis céim an sin glocha ag Eva McDermott. Dí móna heasta tá banisteir gún na leis cin shot far ar dwatha. James Daly. Gan deir crathnú Roisin ní Grúri, catching the foreign new. You mention well, mre chairman Shishin Keir McGarvey agus Jodie McFadden Flecka a Mahas and Van Liga and you Yevan Birchvan a Hashi and Charta Jokacha. Maharish. Sesta Bifweja. Jodie Egan Shin Kikila Maha. Trasner Ishik Lauren McGee. Medina Chatmoy Katie Dowds. Giddy Brew Harari and Yerian Lehe. Agus seo Jesher Funche ag Lauren McGee agus ar fó riil an grí beidir ag tarint an cinchin ar fó riil. Wel, mar luima tá an cluiche emre ag Páirc Cliath ar gúmla sé ag dúnanáil sa chréoh go dtí seo hall siad in néadan ar dwatha sa chéad cluiche J Funche go dtí hín cheathar agus an sin in néadan seáin ceara J go dtí atá a seart sin ag Craobh olú. Mi áhú in éan ar dwatha bula go mai hit ní tráin a mi áhú in éan ar dwatha cin na fórne is fearsta tír bhfuil siad an post a bhí gá sa chluiche sin a bhí deisian acu ar cúil. Bei siad gin éis aniu coppla cúil eil gan doubt a chosint Páirc Cliath Breil Edger agus go héirithe Abby Shields a bhí coppla saoil den Sky in éan muo. Sin bheith sé Deli í bhfuilú an seo aniu agus dúna ná sésta a rís a léráid a haneal Evelyn McGinley sin. Bre sésta teart an tásaí Evelyn McGinley pointse fáid gí sa chluiche dearna i néadan siráin. Is rís seo. Efir ceardeag sin Abby McGranahan sa Páirc Cliath gur brúir cáinniu dúna ná. Tá si do coineal léráid. Páirc Cliath a brú amárarú. Níl siad fanna dón cosla dúna ná a gyd agus bues an seo ag dúna ná agus seo bhar a chuig déag sin pointse galanta an sin ó Eva Gallagher. Well, dúna ná bhí siad bref weide an sin. Bhí siad sésta a léráid a haneal agus pointse galanta an sin foiite ag Eva Gallagher ar an cheatáil conta sí go deas a stehan. Agus cúidim Katie Dowds an sin a thur an léráid sin a steagaí. Sin fuid agus crunneast an Sky ó Gesahaid tir honol an sin. Agus Susan White learna sa glúiseart sin chomai. Príú scóralaí na fórne ón srai. Bhí Shields stráid get geín kick mile a Chinchi Garage. Agus seo well, dumper siad a cinchin má go hámhaid agus ever a trí sin Rachel Hartnett a gobar cinchin má go mai comportáin léráid a nes Páirc Cliath nonsaí Orla Nolan G Shelvu gentári den foul genta ar Lauren McGee sin agus a kicksteer Brompton sin ar has Gesahaid dúna náil siar nar bhí Páirc Cliath a geirí an cin gasta locu agus é ompar hantásaí. Tás a go góisiad a néadan do gaoithíonn seo aniu. Well, bhuaimid déag caite sa chluiche seo. É measara cáithrim go dtí seo cai a ré. Deis a rís ag Orla Nolan ó kicksaír le Páirc Cliath a thar hantásaí. Agus sin deantaí dar na fointe na chluiche aici sin Orla Nolan a rís ó kicksaír agus is cinse go mé Karen Guthrie léachtre honol ban gleananne a geirí go bhraim chalíní dúna ná an bhráise chluiche seo agus gnéanana sé teiliú don na glúiseartaí sinna a rinte cúpla bomba tíhain don a fuair Eva Gallagher sin an pointse galanta sin
Caire tá Páirc Cliath ag teispaint an taithí sin nealínta sa bígur bhain si trí chréobh in écheile i gcuig go lein agus seampaní i bíon chaite. Sin pas gáilta genta sin non ag a bhar a seart sin Seán ag fadan. Agus abí McGrana just ésta teart amá. Evelyn McGinley ag titim dóin isteach sa Waxan seo. Suzanne right ag geirí an teise amsú agus sin genta í bidr. Agus fel genta áirí a Jennings Anthony Maran. Well, dúna ná ag buint leas as an glúiseart idir leabha in sin a bhfuil clú agus cail áthú. Thóirí seo deis an bhuair seo creisiú gur Eva Gallagher a bheits a ghlacú cin seo. Left na fórne a thar ar co-score. Agus sin genta ag ban Kilchara so mar sin fonte sa chlíí seo ag Eva Gallagher ag fáil an 10 fonte a fáite ag dúna ag ball dúna go dtí seo. Agus a fórne a ráis an co-score agus ceadh muid dé caite sa chlíí seo. Agus Abby Shields a ríise go garid. Tá sí go garid a an kick go dtí seo. Ríise garid le an kick go dtí seo agus tá sí bhil chuú bonta sem has an bhuair sin pass ar stré. Cosintá Páirc Cliath sin. Agus a ríis Suzanne White teart amá dóin. Tras inis ag ban Níl Eonan, Seán McFadden. Agus sin Evelyn McGinley, caftí na fórne. Teart an tásaí. Agus get the big spice an seo ag Blenheim McLaughlin a drá pass gentan sin. Sin coppleúir den pass dearna sin chorimá ag dúna ná. Agus seo Annabel Timothy sí genú mar rain si níos luhís a chlici seo ag ompur léhrat an tásaí. Cé Donahí banna hana istead an chlici seo. Faoi bhrú ag níomh cear. A de Páirc Cliath Aberdeen cin sin ompur má as an contairt. Seo Arla Nolan is sin cuairtú ciceiste. Sin gentaí ever an jig. Sin score den Sky and sin fáite ag Jodie Egan. Well, bhí ó bhuairse den netho Shillivan sin. Dumper Annabel Timothy an léhráid má. Agus Arla Nolan a ríis learna sa lúiseart sin is an kick galanta sin iste. Ag Jodie Egan agus ní anna sí botúine bí. Cruinneas den Sky. Agus a ríis Páirc Cliath an tásaí trí fonte go dtí dó. Agus chuig gómatí go léi caite sa chlici seo. Agus a Páirc Cliath brúsúas ítair den seo. Páirc Cliath Aberdeen sin ompur má. Dúna ná go mar isceal. Seo ever a sé get a bagámaí ag Fina McManaman. Neachmuid mardaí go dtí seo sin cicaide seachaí. Sin ag Tara Hegarty a níirí lí sin eil a bhí abal a gleor brú a thar ar Craobh O'Connor. Sin léráid a thar a maithas imirt agus seo Eva Gallagher teart amá dóin sin couple of cash game Gollins in sin a tuair sí faoin gearach a ríis ar cetag. Rásig Suzanne White. Agus gentaí ar an cás yas agus sin punche den Sky ag Suzanne White. Agus obair den Sky genta a ríis ag Eva Gallagher tá sí tá clíad den Sky a mirte cín seo a caiha máú óirt de Suzanne White. Tánig sí má sin bhí sí bhí bhrú sin ag cosantóirí Páirc Cliath. A bhí sa go dtí bhí an sin aquí agus ddírí líthe na pástaí a scáiltiú. Agus punche bre a ríis sin ag dúna ná. Trí fonte go dtí trí na fórne ar co-score an seo a ríis. Dúna ná ag tacra se sa cin seo go maiid. So ríis Páirc Cliath gompar má Fríd Hannah Leahy. Spice an seo ag an leith tása Sophie McIntyre a hana istead an chlici seo. Agus a ríis Páirc Cliath sésta bhí foiide ag gal non snál. Well, mar luime Tom dear na has na fórne seo ar a chéile sa Craobh a bhí trí Cliath Craobh canis na héiring bhí bua súntasa agus camse ag Páirc Cliath trí a dóigh go dtí a sé fonte ar a leis sin. Bhí scéalta frúnon a bíon revision sa Cliath Craobh canis les deirúil ag cailíní húd na nál
nar a bhuaisead Páirc Cliath I cluiche Craobh canas na héireann a tá gluiseart an sky death Páirc Cliath sin bhí sin léite go háhaid in sin ag rianam cógan chreidim Honnig and passion ag Tráchtaire bhí just a cool for bumachúhain ag Páirc Cliath a sin cásann si fearr ó gus a haigún ná agus a cin seo ciceil just de lua agus a spáis an seo ag Abby McGranahan Praban na léirthaide chu a dalamóla gan sin ar níomh Crowley a tá obair mór genting sin ag níomh Crowley agus a sealamh na léirthaide a ráis ag mré Páirc Cliath bhil cé go Abby McGranahan hontásaí áiríonn sin Praban na léirthaide ag bualú níomh Crowley sin dobar si go cruaigh agus géirí léithe an le a thuirste agus an gramú dhéanú agus a bhar a ceardeag Laura Grandin ag compar a cinntin má ón chasann Well, mar loima Tríadan sa grúpa seo agus Páirc Cliath leis an bua ar a chéad le agus mat an bua chun seáinniu éit sa chlí Craobh canis agus níomhain sin go mééis siad sa bhála sa chlí sin agus a rís amach ag Laura McGean seo Ciceil de trasna seo a bhar sé Hannah McGuinness agus a rís sésta a léir a jumper Be Banishery, Derek Murray agus Paul Casey Sés a go leis an tú seo a nealdú na ná le glicinn tífa a Han Riddell Tás in na caniú ná go sé Jackar níad na ghuisin an cin sin a chiceal haar an trasnad Bún féid sin Páirc Cliath ag obair an cin seoiste seo Lauren McGee Ciceal sé jasan sin a rís agus tá seo rás ag Lauren McGee agus tórann si faoi agus chitin se garid cin sin cortha mó agus Katie Dowd ag teart amális Tá si bhí bhrú ort codú díharí Fáil gent áhín sin beidir go gitabag ar tír honlinn sin mar bhí siad ag strathailt teart amáil leis léithráid a tá spáis acu an seáinniu Seo spáis in eis Stea ag Suzanne White Seo rud bhí Banisteir na fórne James Daly ag caint faoi dúirte a náglah bhí chluichín seáinniu go Páirc Cliath féachhuir ar nonsaí go mar se gurí leas a bhainte mohas na barnaí agad idir chúil agus sin ceineal an tactic a le feiceil an seo go dtí seo tá casantáirí agus fiú tásaáirí Páirc Cliath aontaingt a gasta ag cúlú siar agus ag codú leis na casantáirí agus na sin ag crú deachratí de caiinniú na ná Well an dé ar an Some gleor gan caftaní na fórne seáinniu Carla Rowe Gartia dar náithe inniu cé go raibh sí aim hí le bheith táseart agus Russian Brewery an asnamh chomáid dá gesahaid tír chonal Wat the stair ward ag gesahaid Páirc Cliath hí muid cear Craobh inéiche le go dtí fí hín go dtí go chuna na mí an le an bhachttar áthú fí hín sin bhí cear Craobh na héireann buinte go inéiche le buinte acu neirí rís thar chuna na mí gitabag díaltas buinte máin sin Tá más go mhaid de taithí agus am roií ága acu agus gitabag spáis an seo ag efer a híide Katie Dowds tóir sí faoi sin dhearart ar fáinte agus builinn an pásta agus mééis Suzanne White ab the Bayer cin sin ní bheith agus tugan Arna Nolan a máthlis a rís gom leisceil sin ever dóíag Craobh O'Connor Craobh O'Connor's Arna Nolan gebert go maiú hasí glí seo cai ré trí fáintú na mirta ligi dearna ag Craobh O'Connor sí coidú máinniu go mór sa hasint agus bheith gompur le léithreide máin sin Bhfuil loima bhí Tomás go maiid idir ág agus ísta ag Páirc Cliath Niamh Heatherton ó bhfuil agus Lauren McGee mar hampla sé Craobh na héireann buinte ag Lauren McGee Seo the deis ar cool ag Páirc Cliath a bhar a cardiú go seo the tackle gentáíonn sin ag coolbaid go na ná agus an bhfuil fáil genta sin ar tásaí ag Páirc Cliath níl agus an cin sin chitin se garid an sin ó ever a cardiú Laura Grandin atin se go fáil nemirt agus sin ever ort Niamh Heatherton ag tuairt faoin pointe ní ílíonn léthe bhil bhí slúthas sa chearn ágan sin bhí deis a cool a bheith bumatúhain Laura McGee
agus níomh Heatherton learna a ní réí le níomh Heatherton ar drochhuir punch eile más agus Lord Grandin le hearart a het garidin sin. Sé bun eile éirín bunse ag Lauren McGee ó hasí gimmert le Páirc Cliath agus sin Hannah McGuinness a bhar sé hasí sé na sí a fihi blian díis mar sin másca mai de ág agus ísta taí sa fórin seo agus sin droch ag máhan sin ó Claire Friel agus a spáis an seo neis ag Craobh O'Connor a máid sí Babhta an cid funte den chluige eil agus bé sin punche galantin sin ó Craobh O'Connor. Páirc Cliath cead a funte dúna ná a trí funte físa trí bommate cáte sa lí seo. Agus Páirc Cliath beidir tá sé getabag níos fosadífa na deisina a chrúthú an seo tróna nniu. Agus tháinig seo kick má a chuí harantí líne ó Claire Friel. Kick má ríis. Agus sin bunte Gavin McGinn líon sin teis mar getabag ceanasíart. Is foul deant áirí. Dála réitear Anthony Marn. Seo Katie Dowds. Get a content 3 act the hashband. 3 action a hashband sheet, sa cliche canis ring it door. Is lo here in the other. You're clearly here in Quake bunch, I do now. Ah, base the giddy, and kid the one to Suzanne White, Choman Friedrich, a body of Kosh came in a Glock and shin. Egg. Suzanne White, Darla, Rachel, Anthony Marn, Tasha Craig Larn in the Kosh game and Sean Yushin, Darn the kicks here, Natasha Nye Torch. Bonnie the Kosh game in the Spalaklia, a Reish. Friedrich, Rachel, Hartnett. Going to Skushin, ever in the Lauren McGee, a company in the Jama. Fletcher Ashiki. Yamarn Buruari. Chicha Mock, Jean Clehan and Shaw. She never a fee, Kate Donaghy. Rashin ag Orna Nolan. Well, Kegaro draw two slash Vian ag Páirc Cliath. Gichaili o rinne heen more Luima. The chartan year, my gentaku sa Craobh. Shin nam at the shot tower to have a charter ash agus Everett J and Shin scored Galante and Shin ag Annabelle Timothy. Shin punched to Telchiki but to Obercrue Cottish Jahaki and shot to known new. Agus sé Everett Art, Niamh Heatherton, a chrúthaí an deis sin pass galanta a thairsíiste an sin ag Annabelle Timothy. Agus nes, chuig punte go dtí trí a bhabhar Páirc Cliath, chuig bhfuil fáicas a leis seo Everett fís cear ban agan hannig iste, Rianna McColgan, agus Katie Dowds a rís G Shelby Gianta Hottie an sin ag Sníomh Donlan. Agus Lauren McGee a rís ag umpar sin léthar Jama. Stahan sin nGall Nolan. Maud Craobh O'Connor. Spice a cían seo. Pointed in sky. Meisi Apple and Darna canal. Come for pass gone to Genta Kitchen. Na, Rudoig or Nolan. Agus sin bunch of ash. A Kanye the Nal and Meisi Apple to Tadava and one Chamazan for Yonti Josh and Katie Dowds. She go the Cudgeon Shaw. Spice and Shaw. Egg Everett J. Blythe McLaughlin band Bonner Fobble. I come per later on Tossie Shaw. Eva Gallagher, Chartama. Suzanne White, Torishi Feen Gerard Yef Wanche. Chichi Dash. Get the big Spice and Shaw, egg Sean McFadden. Shahan Shaw, egg Katie Dowds. Get here and get the Costias. A changing her Ketog. Agus changing her full reel. Wishing the Chiu Gerard or 40 at the car a mow. Egg Runanal and Chinanu. Who's it? Couple of Jesh. Jazz Cruhy Akunchin. And you really like Katie Dowds and Worshin. Later to kick out Aaron Trasan. She kick him on my Abby Shields. Ah! Sean McFadden and Shin. Ein time to Craobh. I guess a Rashig. Mre Gunanal. I guess Eva Gallagher. She Craobh and Shin. I guess Shin Yerata Funche. I guess the Galore and she. Changey High and Trasan. Shin and Trihu Funche the emerge of Eva Gallagher. Well, Rinchi Nober Croy and Shin Marni and kick is fair a stat of Worshi. She costed her Páirc Cliath after she lived the later two spy. Ah, you know she get it. Ligging to the Tarlu at Ish. Double she Croy, ex fortune Kinchin Rash, I can punch a gall into LF watching your kit out. I can take him out and Sky and she know Abby Shields. We Craobh O'Connor flackily hen and shin
bues na páircií agus Craobh Conor chomaint go fáil hontásaí na mataí bain deara garí seo Lord Grendon trasanis seo Kate Donaghy tuaisí bhí fonte agus sin gentaí sin ponte tuaiste go gáanta ag ban atá gimmert le níú éine baile bhódain leis sin cásias an sin a ríis agus sin Lord Grendon cé na bhfuil scór feite í héin neartis na cruhéí agus i neart bues an sin ag Kate Donaghy an cin sin na tóis agus a th hé an trasna. Mar lui me getí fosta a ball líana na deis na cruthú an ámad a dúna Untitled Chapter ó cúngur a ponte bhhain na ggéfonte sin Páirc Cliath suas na parc agus fáin siad scór eile foiigeid sin na fórne Páirc Cliath sé fonte dúna a cehar ggéfonte na fórne agus bumuite go léi foiigeas a chluí seo dúna compar léad de mahan seo níomh cear muinteir tirálas agus Craobh chuis an seo Páirc Cliath ban as ball na ngála agus compá gin sin na ban únáile sin níomh Peil agus Evelyn McGinley seo mar luime scóráil sí sa chlí dearna bhí agus a chréibh iad an tiráin ag seo efir a chuig Tara Hegarty si tearfaí bhrún seo ag níomh Crowley a tá git bag spáis an seo foiite seo efir a fís a cehar agus Gigi Hatrasdan sin chuid Katie Dowd agus íríonn leis an pás leabha. Bit na bé an roa is fearr an sin a bhí deisiir bhí get bag spáis an sin Katie Dowd a leir na páircin sin agus sin ever cardiog Abby McGranahan á dumpar an cin sin deiste. Riad an Sky go ddída an pás dearn an sin. Níl mar na fórne cé go mé an grí le Páirc Cliath sa darn le. Seo efir a dé Annabel Timothy gompar go dúlaí an seo aniu faoimhrú an seo ag Aoife McDermott agus kicksí ar Babhta ag Anthony Marin orthaí Ciclinn sin cin sin seat lua a sin obair gentan sin ag níomh Peil agus tá sí gáirtaí sin sílim go bhhairtaí sí in bhuairlein in sin a dobar sí go maithíonn sin le silamh léithreide a bhainte ráis gus sé go duna a má leis a ríis Evelyn McGinley Suzanne White dóin a ríis cé go sí animíos lína lein tasa compra bhí compra léithreid seo níos fearr cáilní chuúna ná pásal gasta seo ag Aoife Gallagher trí foiinte go dtí sa chluthe foiinte ó nimirt agus sin jeadú an chead le an seo Páirc Cliath a sé foiinte dúna a cheathair Couple deis carramó dúna nuair a bhí an gcuí látha an sin mar Páirc Cliath gimmert go maithíonn sin a tá clúige teanta go fáil be neartla ré ag do banisteoigh le háma be buach foiinte na cluiche go dtí seo le feiceáil ag le háma na téigi ETB agus fánaigh í lein don darna le ag gin ceathrú ag dúna agus seo bhar a chuig deag sin Ponte galanta an sin ó Aoife Gallagher. Well, dúna bhí siad breithfuide sin gentaí efir an léideag sin scór den Sky an sin fáilte ag Jodie Egan. Well, bhí Oldward agus gentaí ar an cásias agus sin ponte den Sky ag Suzanne White. Agus obair den Sky genta ag Craobh Conor a máid sí abalta an cin fonte den chluige eil agus bé sin ponte galantan sin ó Craobh sin an am atá se táhairta a bheith chartarráis agus efir a dé an sin scór galanta an sin ag Annabel Timothy sí Crógan sin agus sin ar fonte agus a go leorantí chéintí ha an trasnan sin an tríú fonte den imirt ó Aoife Gallagher. Well, seo Kate Donaghy tuaisí bhí fonte agus sin gentaí sin ponte tuaiste go gáanta ag ban atá gimmert le níú éine baile bhódain
Seo ar fád ag spreagú an chead glúinile agus tháinig mit le blianta bugan nuas an ború agus an foiasta a ceart ar Peil na mán. Cearas 8,000 agus armas an ní duine ag an cluiche canis idir chundaid an éirí idir Páirc Cliath agus chunda na mí a barcha rócaí agus a chuide dé be tíú a bhíon siúgain. Agus Éhrún seo creidim Kate Sullivan ag Tráchtaire a bhfuir a chuig déag ag Tráchtaire sa gan darna le an seo aniu gus bhí clíomhór ag Kate Sullivan sa chluiche dearna a dhéan chunda na mí scóil sí hín adá ón imirt mar sin bei sí contar jansin sí sa lína len tasa. Gus bé ar dúnanáil a bheith fahiile agus speisialtanis agus an grí sin a the Getabug ní séidirme creidim a bei sé le Páirc Cliath le seo agus Kate Sullivan a daintere stíad a bharc sin na tsin airthú a tá déanta ag le háma ag na fórne agus siileh na léithaide buintin seo ag Páirc Cliath ón caiúiste trasan seo ag Craobh O'Connor tá get is buas a gén seo a tuair sí faoin fonte ní hóirí seo níomh Heatherton tuair faoin dhearachtar fontin sin a tin se garid de a leha a bhar a dó sin níomh cear ban bail na ngála the gimmer twist and shot la Kilvik Coda na croaky sound per shot Mahar Jaharish Tara Haggerty ban bon football Chaffrey Vrurish Neve Heatherton she ahanesh cluda ahan orla den fwark agus the dunanal extralge get the book rinche gomwainchin we should fueja agus we should the league court to the leiraj is a rash igniv car gusaj and tahaitaki Nart Craobh na héireann bunche ag Páirc Cliath Craobh na héireann bunche acu Seart way creidim éhís a J éhís seartúg éhís áirtúg líideag fi trí agus an neri agus níl intas a bí mar seo gluiseart an Sky agus ever art Neve Heatherton sin cool galanta bhfuil dúirt ma is é chéad le gur Neve Heatherton contarte cool eki sa chluiche dearna in néan weo ón imirt agus heisman Páirc Cliath an sin cécho mai agus a taiisiid. Ag ompar na léithaide fríd an leabhar reinse de G sellabún sin ar gúnanáil agus sin cria ledger slachhar ag Neve Heatherton. Bhí art caras an níos scóireachte ag an ar an seo rih an chluiche seo agus sin iontas a bí groisiad rathúil an éirí na chluiche canis na héireann agus an kickamásin ó Abby Shields ó go leis go Claire Freil ag go maithas a merchant sin agus é rás Páirc Cliath hína sé go dtí cenne fonte agus sin ever an líideag ag tuairt faoin dhearcht ar fonte sin Jodie Egan a tínse ar fóriil a bhí go leor fádaige a th drochhair do Páirc Cliath chuaise ar fóriil. Hína sé go dtí cenne fonte chuig fonte do na fórne cin sin tínse go dtí tíún leabhar de sé ríis sin bunte ag Páirc Cliath agus fáil deanta in sin dar le réitear Anthony Marin agus an kicksír tóris dean sin bhí Laura Grandin na gidí é dhéanú gasa agus a bh seart creidim do gúnanáil sin Seán ag fad thir sin leabhar se rud nach féidir dhéanú tú genú an tap and go mar a deara Paul Casey, Derek Murray, Sesta leis an tús seo agus kicksíarnas ar lína tríomhhead dhéag ag Orla Nolan. Seo don tríú fonte do chluiche Kid Peil ó kick na sír chomáid agus sin deanta kick sír eile chu a haigh trasan Jas crainn ag Páirc Cliath a be dunanáil mí héasta leis an dó thosaí siad an le seo Specialtar kicking the mátas ag stráilge agus na Páirc Cliath gur brú hóráthún sin a tá tehann na nála sin fáin sin siileh na léithaide rás. Sin obair deanta Neve cear agus bhdáigh Neve Peil han sin na passes fuair isteach aici agus tá se fáilte rás ag Páirc Cliath trí Lauren McGee chomaid an tasín seo tin sí man seo ag Orla Nolan agus san léithaide caite ag Lauren McGee dar le réitear Anthony Marin agus be kicksír a má ag Dunna Lauren McGee luite go min sa chluiche seo go dtí seo
Tráchtaire hall sí má an Craobh an neri do bhar gartú glúine an cruisiad tá sí Tráchtaire níos leidre ná mar a bhí rio banna bhfuil neartaici sé bun a léiring buntici. A masca maintsin le amar aga ho mai Mac Aoidh Hannah McGuinness agus Kate Donaghy agus dynna a rís gyda'n cynnig o'n pwma a nif Heatherton rís leis yn lewis da agus a silaf na leir hodyn eich ag Jodie Egan agus a stia yn sy'n ag efer y jay sy'n Annabelle Timothy leis yn dar na ffonsio dyn chli hi wel ober war gent yn sy'n you know sy'n ddeg ligyn sto hwyd yn al yn cynnig o'n pwma ma agus ring nif Heatherton yn rwyd y clestio nyr o wyrsid silaf na leir hodyn ras ho stia ag Annabelle Timothy agus hain trasnan a rís. Agus fagin sin the fórne hín árt gí California agus trocha chuig gomaite ar an hlog an seo a Páirc Parnell an nóna carnach Mac Aoidh Mac Aoidh gydí gymys the choríis don chluí carú canis na chríthnín siad ar uachtar an tablet Kick shot a good now. Suzanne White to Getty. Getty didn't even hear the Neil Moran didn't guess I glue shot the get the book bug with the Inish. Mike Evan McGinley. I guess beneath Carfrey Brew and shot a Jenish Gamai. Rashig Evan McGinley. For Yarton Lehraj Siliashaw. Jetting White Kalini good now. What more Louima? Ta Yarton Gumlishgal shot evidently Charf region shot the good now. Shin Laura Shin Gumlishgal Eva McDermott attack land and Sky Jantachin Lewishal Galua. I guess be Eva McDermott get chumage region Shin she ever a quick give you on Sophie McIntyre Lesh and Tackle and Sky Lewish Jantachin again Kenuna. I guess a kick passion caught her Mau Hard Tiulina egg Páirc Parnell. Well, it can't find Tohi agus Namrori to Charter Freech the Páirc Parnell Kaimage Mre Hudanal Louis Humai more a rare a glee candish fee fi olu Vian learn Wuchter egg Gessahai Chahonal Hard Chiron. I guess Buet and Skyaku we a bark new onan. I guess Kencha Motion go Nyart Talon I guess Namrori Doi Charfreech. I guess Jean Minch Can the faint goal na hammer shot Charfreech. Eva Gallagher 3 point checky on the merchant shot on you. Homoilation Mia Bennett ban the were cool. A glee canish Nasrahia. In the Kawan. She came out your foreign manure and Neri or Aruneri Gumlishgal. I guess the McKinchik Vekamaji Galua Siliashaw. I guess and Lear jumper shot a shot at Katie Dowds. Gentle Mohanchog, Eva McDermott. I guess Torichi Fuin Funcha. Well, in Kencha, he was then cooling. Well, and Richard Anthony Marinyasha, Gahalis, Gahom, and Kencha. I guess, then where the Shagal is can you arrange where Teelin and Shen Ashen draw can you? Gentle a cool by Abby Shields, Ken Kuramawaki, Nanyash, Gentle Robin Niklave, hot in the Fane, you watch the year. I guess kicks here, Brother Páirc Parnell and Leroy Katja Krijum. Egg Tossi Ugunana well Abby Shields Gimmers go mai and you do Páirc Parnell Gahari and the kick in the mall couple kick him out and Sky getting it in the guy here so yeah I guess what a Luima which yes what ain't tan yet and Mayo where the Kenchi go Bua my Haku done hit Cleus ratio I guess the later a Hikasha egg Lauren McGeeshin later than Sky I guess Gentamai in the Kid Sullivan Banakanikasha egg yeah that should be Bruin Costin Tori good now. Shaw over a car jig, was a girl lubush chat. She got a chitching garage. Shin ever a car jig, Laura Granton, ring Clearfield, go my hinching if we later jar to be crocked the Shahanchin. Got there to torch free funche, I guess barrier cosh and Dara and later Prabba if we go Darla Rachel Anthony Marin, I guess kicks here chat facing Páirc Parnell and Sean you. And I guess couple of kicks here, get the big amaja. Tucky Huel, Egg, Rudenal,
sa le seo agus sa le dearna agus tóirí seo deisinis Creidim go bheith Ever ní déag Jody Egan ag tóis fin dhearart fada seo agus bei dhéfhain sin seochaí má iríonn léithe a dé sin fó réal an tá ar rinne ná an sin agus cice má ríis ag Claire Friel Wel, fi gwnnal sa clé canis ag gwyg olw yn eri yn edyn ar dwaha ar yn drohor chael sydd yn hyn sy'n ta tai acw a fi gymryd ag yn level sio le pliant y bag yn nws fi nif camera mar hample gymryd sy'n les derwl sy'n a wyrsydd yn bwa har mre Páirc Cliath fi do sa clé carw canis fe sydd gyda bag dan spragw sy'n yn ish agus Suzanne White go lacwn kick sy'r sio gagasta Dys i gompor leihe Tor si fwy Chyn si mohan sio Sio yfyr y car jug Abby McGranahan chyn si mor ish Sio Eva Gallagher a teg fwenni ar Chimpel Chimpel yn stŵan sy'n Dwi'n nal gyda fi fweid an sio Cara ha bomwtio Catch sy'n chlyhi sio Fi am bomwtio fweca Páirc Cliath hyn art Dwi'n na a cyrra fwynt sy'n sgwr y bi fwytio sy'n le sio ag dwi'n na gyffoed Cyn sy'n cical sy'n sta ag Suzanne White ag yfyr y se Fina McManaman ag ys y cic sy'r bwynt sy'n ag Suzanne White bryn sy'n gymwyn sy'n ag gwsaj a niart a tegi lash and kicks and leiraj a wynt ar hyd gol sys ag ys yn sy'n and cic sy'r a el Sbyd yw gwyn gyda mag is mwyd a sy'n di ar rwydyn ar mre rwydyn al and solahar sy'n isya ag leid Suzanne White That's yn gwrs i contact tri hwyl Faint acw har Iech lygu gyda sio Agus Jessin sio ag Elin Geir ag Suzanne White Sy'n sy'n gyrryd ystia sy'n efer art da Páirc Cliath Niamh Heatherton Codju ma le the hwyl boi ar yn lína agus yn nes da Páirc Cliath ar yn frihonti Spues ag acw yn sio Sio yfyr y se, Hannah McGuinness Cicil sy'n sy'n ag gomlysgel Jody Egan Cosyn sy'n gymwy yn sy'n ag Niamh Carr Gyda byg boriart sa fashion a Fwy'n smwy'n yw gymwy Sy'n lef leirad y rash Sio Rina McColgan Agus Dwi'n nal yr eich bred oen Agus Páirc Cliath brwsw as arw Wedi di hier Katie Dowds yn sio agus sy'n ober den hyd sky yn sy'n genta ag efer y quick jig sy'n Kate Sullivan at hynny chartas ja sy'n le sio Agus erhaw genta ar yn gwnnal ta blethed McLaughlin ban bon y phobl feigl na Páirc agus efer yn ei jig ban yn chlohan le Lita Peil chartas ja So erhaw janta Selina lehtasa yn sy'n Agus Páirc Cliath Conian silaf na leirhaidje Rashin Station ag Hannah McGuinness a ma ag Jody Egan Kick fadiki tóir sí faoin fwynt sé Honey mwyd copla i'r ag y ffoel agus Cynno Niamh Heatherton a fi an congra I'r Harry Chashadi ar yn drochwr agus Oberway gente Katie Dowds yn sio A mei dwi'n yna abol bontastel yma has yn frihonti sio Agus Fawl gente sy'n ar Katie Dowds agus gloc yn sy'n cyn sy'n gagasta Agus a sbwes ac i nes efer yn ni sy'n Eva McDermott ag torch codju di hi Suzanne White chart yma a gyrru torch fi ar yn clas ias Lita Peil, Gidas ja ag sy'n cyn sy'n blocad sy'n gymlysgel Eva Gallagher a fi torch fi'n cyn sy'n agus nes tyn momentum na clhi sio ag lwysgo tiwain gyda tiwele Cosyn tmwy ag Páirc Cliath wyrsyn Cicil sy'n a gulua ag Craobh O'Connor agus Oberway sy'n genta ag efer y carad o gwnnal Sophie McPheely agus sy'n leirhaidje a rash yn sy'n ag gwnnal agus yn meisio Babhta Spórt ag sy'n leir na Páirc yn sio ag efer y cwig Tara Hegarty Orla Nolan
Cúlú siar an seo Tara Haggerty an léireach go fáil ici. Eva Gallagher, Ban Kilcara, Charta Modón. Agus Evelyn McGinley Rees, Bryce Esther, a bheith hús an tasí, completar an léireach. Brú áthín sin ó Hannah Leahy. Agus seo Niamh Carr an seánis ag chomaint an tasí. Si geirí get a codú seo ní Katie Dowds, geirí ar Kitog, Eva Gallagher, the foul gentári an rí dúnal an bontas más. Agus cicailte hús in there. Agus dúnal Bryce Esther golarás fáhanne an kick sir. Well, mór loima bhí séasar den Sky ag dúnal. Sa srai agus sé amlór aim hí ar foran na sraithe ar rinne dó. Evelyn McGinley, Tara Haggerty agus Fina McManaman. So Hossinch, Washington Grúpa, the captain of Fornia, the Garthiú, Lauren the Páirc. Ever a quick joke, Eva Gallagher agus Chichin and Yerachin Garage. Ar an drá horsin Yerat eile tá chur motion a darna kick sír the nGall Garage and worsin. Well, the punchy could Jesus clé faichiki ar an cos clé. Hook sin kinchin leis an cos yas. My marachin sin Katie Dowd, Selena Liachossinch agus príomh scorer in the Fornia, Suzanne White anim hé ar forin na sraithe chumai. Bala clé gimmers chumai. Agus sin Cossinch White gentig Evelyn McGinley at an léirish go fáil ag Orla Nolan. Jomas sin chinchi Gida an seo agus seo Yerart. Ar funche wain agus sin gentigi na posty skalchiki Orla Nolan carú funche dilchlige an kidkin on the merchiki. Aber dói an sin genta eki leis an Spórt el agus chruhishi an jeshi di hen agus crunnis galanteki leis an kinchin a har hay an trastan agus faigid in the Fornia hí na ní gotí a car funche art funche in the Fornia kai dúnal brinnear di enú le baiúarú ní bhir scór go fáil sa lé seo. Car bhmatí ag faigus a chluthe a cai a Bala clear urwachtar an seo. Tás tú fáil níos mó leas am has siad na léireide te acu. So mís dúnal ag gompar an cinchin amá a bala clear brúsú as go háirdáthú. Seo ever a seart, Seán McFadden. Steigú Lita Peil, Banal Hán Lí. Gompar léthe. Foul gentári agus glocadí cinchin go gasta. Gompar tasí agus ag bommaide ceúne an sin het an soloáthí agus tá G sellafú genta ag cásantóirí Bala Cliath áthí. Well, caiare te fiú na tasíthe ag Bala Cliath a lína létás a chumai i denu opar na gapal sa Hossinch. Ahan duine acu ag cúlú agus ag chéú siar amabí tá gúnanál ar an fríhonsaí. Sin G sellafú eile genta acu an bhuair sin. Na helmai sa Hossinch gan dout ag Bala Cliath agus an nonsaí dar náithe. Agus Bryce Esther siad a léireide a chaneal an seo siad art funche an tasí. Teras a art bommaide caite sa luthe seo. Agus Jodie Egan ag tuairt faoi Yerart seo ar funche wain. Well, sin punche dóchreite ag Jodie Egan sin darna funche ta faiche ag sa luthe seo. Habbar gur Yerart ar funche bhíon. Bhí si Bryce Esther éalacu tíostí den stúa agus puncher dói ag íon sin. Which Chagwell galanta leis an léireid agus chuis a cuil díra idir na pástaí. Hína déanais go dtí ceathair funche. Is coppla airthún sin genta ag Bala Cliath. Tafar a dé. Sin Annabelle Timothy banahar funche an seohanniu. Clúthe dóicí feigeal na Páirc. Agus do bhúnanál tá Seán McFadden banní bhóna ag feigeal na Páirc chumai. Agus sin ever a dó go leis gal ever fís a dó a ten níor teart a sin Catch Gillespie as íru Bala Seánnaí. Agus kick má níos fearr an bhuair seo. Ag Evelyn McGinley atá si tearfaí bhrú aiste ag Laura Grandin.
kicks here Babhta. Darla Rachel Anthony Maron. Or Mara Gunanal. Ní fanse Ed na fórne. Suzanne White ag gol Gira agus Chicha Har Clogin and sin ag Páirc Gillespie agus an neist ta jessin seo ag efir a quick jig. Gom leis go seo Arla Nolan Sawache go mai in sin ag Claire Friel. Well, hannig sin as dro fastiste ón tiúlíne. Agus bhí teise cool in sin Hilma go dóhrú efir a quick jig Kate Sullivan faoi a sin ina dí Creidim gur Gom leis gael efir a hín jig. Arla Nolan a bhí roin dhearachtaí ar an cúil a Claire Friel bhí si muoi go gasta leis an spues a ridjim agus an blocal a dhéanú. Agus chuidir na nál scéal na cluiche seo chuidir na nál ar an fríhonsaí agus siileh na léithaide a ríis éithria a rás go dtí leabha mar é gún Páirc Cliath. Agus Arla Nolan smuoitiú bhí dhearachtaí dhéfanse Tráchtaire seo Sophie McIntyre as na seaisialaí I Lucan. Well, Caire, rud amhaine tá gola bhéh mar go mór an cluiche seo ná go Páirc Cliath brúsuas ar mré rúd na nál. Nes ligid tífa a léhraid na ompar má agus anna acu gur lehaiste agus seo beidir deisir scór an seo efir áirtíig Páirc Cliath sin Elsa Kearney as cuman I riir bhí bainte leis an dhearach dearna sin ar cúil. Seo Arla Nolan, Jeda go deasaí agus kick sir Bronte áirí ó Rachel Anthony Maron in sin. Páirc Cliath fuide go leor leis an léhráid sin agus fuair an tarabh más steag Arla Nolan. Cead a bhainte sa chluiche seo go dtí seo eici agus be seo an chuigú cean tá sin é bhain sin kick sir seo I héin agus an eisbí sé gidí ar haar haiis. Páirc Cliath hína dé, na nál cead a bhainte. Agus Arla Nolan, well sin an chuigú funse den chluiche foiite cíanais. Cahar ó kick na síide agus cilhhain ón immert. Ina dhéile genta ag dú na nál seo efir a tríide agus Suzanne White ag feigeal an páirc agus efir a flís an lí Eva Walsh dar le Claire na fórne a tá ceartaiste in na éit. Agus efir a fís seart Eva Caulfield ag ceartaiste in éit efir a ní Aoife McDermott se sin Eva Caulfield ón chlohan lia. Art bombite foichas a chluiche seo de Craobh cabbí. Agus níomh dánan ag feigeal na foice an sin dá Caitlin Coffey dá Páirc Cliath. Sa lína le cosint. Duna nál a ríis ar an léhráid. Níomh Peil. Jenna Íhil. Tá sé Jackaráí gan dout. Foreign Ledger atá ag Páirc Cliath an seoinniu. Líta Peil. Get up express an eisici. Cicail sé Sean seo ag Abby McGranahan a cosint den head sky a ríis ó Niamh Crowley. An smuoinú ceart ó mré chun na nálinn sin cicail sé Sean sin ag Páirc Gillespie a Caire go bhfuil cosintóirí Páirc Cliath. Niamh Crowley, Rachel Hartnett, Anna Leahy ag immert chluiche den head sky níl scór ar bífáide ag dú na nál sa lé seo. Agus bei áfáil leorú faoi go na deisina sinna a heid garid. Beidir go méid sé dábalta bhirdeat a rúhann seo, se Kitty Dowd agus léite go mai céile Niamh Crowley. Bhfuair níochaile leis an éithre siile bheith léisíon chin sin. Agus bhí sé ábalta baiúé agus tá cinseo iompar má go mai inis ag Páirc Cliath seo efir a dóigh. Caoimh O'Connor, breis ríide tackle agus a foul gentáirí den gansaí a harinch. Agus be kick sir eile iste agus deis eile ag Arla Nolan dar náithe. An siisiú foiinte den chluiche eile dí héin. Well, hannig sin a ríis ó Niamh Crowley. Agus cosint den head sky a ríis ag Páirc Cliath. Agus duna nál ag stráilt le spáis a amsú a le Páirc Cliath.
Well, you are Gantanas Carla Rowe, Stjana Maharungu. The Handy League a Hanik shot in the edge. Kate Donaghy, Clay my Kisha, Homai. The punch away you. I guess Jeshina and Shawnish egg. Arla Nolan. I guess the past the Scott Chicky Rish. Crinius than Head Sky. A Rish or Arla Nolan Lish and Shishu Funche then Clear a Amshu. I guess Kayara goal and come egg goal clear your heart and draw her. Quick punchy egg ball a clear. Dunanal or Car can score or be fight Chakusilia or draw her. Quick one much of Faka and Graham. Every quick Tara Haggerty. Rash Gavin McKinley. I had I go Levin McKinley. A genuine hill, Moyer Farkinson, the she gumper, the Raja. Huntasi, Gaman Minic, Few, Elia Balaclia, Kegoshi Anion here, Selina, Len Cool. Jetting White Neat Boil, Banyum Nalia. Arish and Brusha or Wallaclia, Arlen Nolan and Shot. Press Esther, the tackle and the Gramu Yanu. Jody Egan Homai, few not quick one which affects here. I guess I'm coming goal and Bua, Kenchi, Aku. And Tamara, good and all, on per shot, Katie Dowds. I guess foul Gentar Hinchin, Gramu Ard, Glocka Gasta, James, Jane, Anthony Marin, Shia Radish. Well, Hannah McGuinness, give her stuff my and shot, or Katie Dowds, Kindan the Hamaradi, S. Dan Chiri. A te egg foreign good and all. I guess couple Aruella, Gentle, egg good and all. I guess Bala Clia, if a Carjug, Abby McGranhan, fight on the park, I guess Face a shriek, Rajim, Chatisha, Shinne, Mia O'Donnell. As Clohalia Homai. Mukahamel, Gahalis Gomla Kinchit for you. Jishin Shaw, Eva Gallagher, or Cossias the Warshaw. Except for Fisa Car, Chatasha, the Bala Cliath, Orla Kieran. As new youth, Chatasha and Net, Laura Grendon, Aro Cleowaraki, Shaw Homai. Well, I cool should like two such a darn Lehan Shaw or Neve Hatters and Vichon Craobh again here. I guess we barn the more only got to be on the edge of the form yet in nation. And Costa Joe Walla Clear. Daughter to John you and me Eva Gallagher, Appleton Punchel. I guess our draw were Lish and Hui, Haring Shot, Guji, Tew, the Lower, Jesha, I guess our four real Christian Christian and Caru Yerart. At the Chichi Garage, not a Hui or four real Celia Shaw. Like with an all or drawer, you know, and Law and you. Tohi, Dohasaku, a specialty, Lesson Buer Air, Craobh Olu, Fifi here. Yart, Ebrodiog, a Charf Reach, Canna Coonshaw, Rena McColgan, as new poetic Ishkakeen. For the Fisi Shart and Shaw, Eva Caulfield, Banna Clohanlia. Honish Shaw, Jesh or Funche, Pidger, Tashi, a Fluhu, Ekbre, Bolaclia, used to Ligan Steve at Spice or BL, a Harapi. I guess the shell of the Hudget Fletcher Ash and Shin, ever a piece of Kahar and Shin, or the Karen at the Nye Charters Ja, next the kicks here, bunch of egg. Winning now, Jesh a cool and Shaw, I guess caught her full real. I give it a quick Tara Haggerty, well, we later Hudget Shin, Egg Bolaclia. Upper white gentleman egg Tara Haggerty hen Dumper she freech and later freech couple gramu or Jeru harsha or tune the lower ye clay and shaw I guess are 4 real I guess need over towel let the now and shaw on you or a drawer it's Arlen Nolan a re she gumper the I just shaw oh she cost game gone to she need Glocku I guess a bit shot a shark to punch the play Kenchita as Clunk Punch it, Gallant to Asian, a ratio or Nolan. Does she go comfort that like umper a later? I guess who is she freed couple of gramuchin, couple of Koshkim Jasiki, Express Soccer, a Glocku, the Kikinishina, Shin and Shartu Funch the Cliche,
and sin the réir léusa ag Arlan Olin Couture kicking the seed ag í Homai agus inis Jish bidger ag Páirc Parnell ar cool agus sin Craobh O'Connor while scéal a chluiche seo in the réide Páirc Parnell ag brúsúas go háir de Cosantari agus a húlbuaie huan ná agus an air silbit sin genta ag Níomh Heatherton ag gobar go crué an seo go dtí jeú a chluiche trocha second faice de Craobh an seo agus cool eile Curthníthe go híisiúlann sin ag Craobh O'Connor hína ag í óna mirt sin seo aniu agus clíonn den Sky mirt ag í agus hanig sin a ríis ón obbachrué a tá Páirc Parnell a dhéanú agus ní bheith foran na bí sésta tearta níos in na néadan sa clí cadú canis ag spéisiad ag imirt sin seo sa bhála dar náithe an bú acu thar mó agus an bú acu thar duna ná an seo aniu agus í an seo ag Páirc Parnell agus Jish an seo agus is sin cara ar fó riil an íana seo mar an defer an seo seasca bombait caite san chluiche seo agus na réitearí ag fanart ar séidú ar Anthony Maran an fadag a héidú an seo agus cítí dawd a ríis tá sí genuine níhil go dtí jeú chluiche seo a ríis a fluthú ag mré Páirc Parnell a sin cosint Kid Sky genta ag go bhfuil físaí Kathleen Coffey bhí Níomh Heatherton codúlaí mai agus go minic de balle a bhuiineálaigh fáilí ráid agus is de fluú ag ná trí amrá as Páirc Parnell Obair díon sin go bheith aontainta úsáide dífa sa chluiche cadú canis a bheith acu an seo agus a ríis tá siad fríd be seo Arlan Olin a ríis agus ar fóriil an dhearartin a níana seo mar an defer an seo is seasca hín bombate caite agus airú silbh ó ag gaiú a chluthe ag mré Páirc Parnell Níomh Heatherton lína letá sin Annabelle Timothy genú go maiid a bhí síostí chomáid agus níomh Crowley sa chasint genú obair na gapal a Arlan Olin gúsa de taid aquí agus is sí thócrainn leis na kicin na siide agus níú aondas scórna ag crúide sinna den na hamaráí eile chomáid agus a ríis duna ná ag teart an tásaí de kicsaí ar brontáthú agus sean seo a bheith chuideag Eva Gallagher cléad an Sky ag sa chéad le trí fáintiún na mirt ar drochhuair ní an tioncar céar na cí sa le seo ag ag líbí bradúil as na heartí rin sí sa chéad le hí na trí fáintí a bhuair sí ionta gáanta agus Jish ag duna ná kid scóir den le seo ar drochhuair dhéana seo defer bí dá tarú na chluiche seo má sin ní grúí an asnamh mór luime agus caiiliú mór í dá ar an bhuiine nála teáinniu agus tá Anthony Maran sí chu ceist tá se chu ceistú sin an bhfuil nídé creidim go bhfuil se sin bhfuil cuiigde Kate Sullivan te Lord le a hain agus Card the Wee bronta ar an bhar teacu a bhfuil a sé sin Fina McManaman agus a bhfuil a cuiigde Kate Sullivan le Card the Wee sin achtra a hála ar hiúil ó nimirt Tá chluiche seo caite go bí ní bheith sin le feiceáil a ríis ar na páirce agus Eva Gallagher leis an Jish pointe bháin eile ar léad agus is cinnte go bheith seo an imirt dearna a bheits a go níon seáinniu Eva Gallagher agus sin déanta aici an kid scór den le seo ag duna ná agus sin foiite ag Eva Gallagher an carú foiinte a foiite gís le seo Gitabug ráháil de ghes a haid Tyrchonal ar drochhuair
agus be G marú faoin dóid I d deimir sin lé seo a le chom na féin hort bhil Cliath bhí cluiche den head sky a acuiniu cluiche forfa gan locht in na ríre bhí an Diad ag an tasí ríis a oberhaid deantan sin ag cosint ag mra chuin na nál ag an burléir an tasí seasca chuig bomid a haibh cáin seo ag spála Cliath ríis gotí an fadach dearna ag ober gotíon agus an bua foiite ag mra bhla Cliath bhil ó tús go dearú na cluiche seo bhí cluiche forfa gan locht acu ag cúlú siar ag tíú siar na himráí ar fád an mehel sin sa hásaint. Honní siad na himráí daintir é bhíh dún na nál ciún lehéidí Katie Dowds agus Suzanne White agus bhí siad einta mai snonsaí chomáid ínta crainn Arla Nolan le art fonse go leis le seart fonse Craobh O'Connor le cín cúil le cúilhhain agus punchehhain ó na mirt Foncho Jodie Egan Foncho Annabelle Timothy agus cúil den head sky ag Niamh Heatherton an ceatú cúil an tríú cúil go leis geilt a feitici I dhéchlaithe. An scóidearn an seo Páirc Cliath a 2-3 dún na nál chuig fonse go mí maithigh as a bheith am haidearta an seániu a Páirc Parnell. Slán go fáil. Ag dún na nál agus seo bhar a chuig sin ponche galanta an sin ó Eva Gallagher. Well, dún na nál bhí siad brefhfuide se sin deantaí a bhar an léideag sin scór den Sky an sin feite ag Jodie Egan. Well, bhí Oldward agus deantaí ar an cás yas agus sin ponche den Sky ag Suzanne White. Agus obair den Sky deanta ag Craobh O'Connor a máid sí abalta an cin fonche den chluiche eil. Agus bé sin ponche galanta sin ó Craobh sin an nám atá se táhairta a bheith chartarás agus Everett J an sin scór galanta an sin ag Annabelle Timothy si crógan sin agus sin ar fonse agus a go leor an si tséntí ha an trasnan sin an tríú fonse den imirt ó Eva Gallagher. Well, seo Kate Donaghy tó si bhín fonse agus sin deantaí sin ponche tóiste go galanta ag ban atá gimmert le New Aina Ballavódain hí trí agus an neri agus níl intas a bí mar seo gluiseart an Sky agus Everett art Niamh Heatherton sin cool ag Jodie Egan agus astea an sin ag Everett J sin Annabelle Timothy leis sin bomuite caite sa lehí seo agus Jodie Egan ag tuairt faoi dhearart seo ar fonse bhain. Well, sin ponche dóchreite si gompar na dhéarthaide seo. Sin coscéim gáanta sin éad glacu agus be seo a seaartú fonse den léie cinse táisiúir kicking na siad ag chomáid agus inis deis beidir ag Páirc Cliath ar cúil agus sin Craobh O'Connor. Well,